Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yishimiye itegeko rishya mu Rwanda ririmo ingingo igamije kugabanya inda z'abakobwa b'ingimbi bafite imyaka kuva kuri 15 kubona uburyo bwo kuringaniza imbyaro. Twari twabisabye ko twabonaga hari itegeko ryavugururwa cyangwa se dusaba yuko aba bana bahabwa uburenganzira bwo kuba bafata imiti yo kuboneza urubyaro tediderandemo. Turajya no mu Bubirigi kumva ko abarundi n'abanyarwanda babayo babasha kubona ku buryo bworoshye ibyo kurya bikomoka mu bihugu byabo. Turumva nuko amakipe ahagaze mu irushanwa ry'umupira w'amaguru ry'igikombe cya Afrika rizwi nka CHAN rihuza abakinnyi bakina muri za championnat, kandi n'ikiganiro cy'abagore muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri aya makuru ku buryo burambuye. Ni mukanya Ninahira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hano ku isi. Perezida Trump avuga ko ivyo yakoze vyatewe nuko Ubuhindi uri mu kugura amavuta ava mu Burusiya. Ni inkuru ya Nomia Iqbal mwumva mu ijwi rya Florentine Kwiza. Aya makori mashasha yategetswe Donald Trump arega Ubuhinde guhingoga ariko Ubuhinde bwemeza yuko bwatanguye kwinjiza ico gitoro kuva mu Burusiya kubera ivyo bwahora bugura ubu bishogwa ku mugabane wa Buraya kuva intambara muri Ukraine itanguriye. Ivyo buvuga yuko mbere byari basanzwe bumvikana, ubu ariko bikaba bikomeje kubacanishamwo. Hengwe na Ukraine riri hafi. Amakamyo 4 yarimwe imfashanyo yagize isanganya agwa ku banyapalestina isinzi ibihebuye Gaza zihitana ubuzima bw'abantu n'imiburi buri 200. Mu gihinzara ibandanya ivyo bikamyo vyariko biraca mabarabara yononekaye cyane igihe abantu benshi bazurira. Hari inkuru yavuga ko hari igisasu ca grenade carashwe imbere yuko abashoferi babura ingene babandanya kugenda. Abategetsi bo muri Gaza uzotwara amadolari arenga imiliyaridi 15 uzoba urimwo inzira zibiri z'amagari ya moshe hagati n'amabarabara manini 3 azocamwo imiduga. Ico kiraro c'uburebure bw'ibirometero 3 n'ibice 3 vyitezwe ko bizohera kubakwa mu 2032.
n'imyiyerekano ku bijanye n'ingaruka mbi ku bidukikije n'uburyo bizotwara. Imigambi ya mbere y'ico kiraro yateguwe hakaba ubu haciye imyaka 50. buriko buramera nabi cane ku murindi munini kubera kugabanuka kw'imfashanyo gukomeye kw'abaterankunga b'ibanze harimwo na Amerika. MSF ivuga ko abana batoya bagera ku bihumbi 80, benshi muri bo ari abanyasudani y'Epfo, bari mu kaga k'inzara ishobora gutuma bapfa. Ni inkuru ya Wirose mwumva mwijwi rya Siriake Muhawe nayo. Mu kiringo kirenga imyaka 10 ikambi ya Gambela iri mu burengero bwa Ethiopia ihaye indaro impunzi z'ababa ibihumbi 400, benshi muri bo bahunze intambara zibera ku rubibe rwa Sudani y'Epfo. Ijamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF rivuga ko ubu hari inzu nyinshi zigaragara muri iyo kambi kubera amashirahamwe yahoze abaha imfashanyo z'ibanze yakuye meza kubera igabanuka ry'izo mfashanyo. MSF iramaze kubona ko igitigiri c'abana bato bafite ingwara z'imirire mibi ciyongereye mu bigo vyayo. Oni ivuga ko hirya no hino kw'isi abagore n'abana bariko baragirwa ko ingaruka n'iryo gabanuka n'amamashini akomeye kugira zirondera abantu bapfuye n'ababuriwe irengero benshi inyuma y'imyuzure yateye giturumbuka mu ntara ya Uttarakhand iri mu buraruko. Indege za helikoptere z'igisirikare ziriko zirarokora ababuze aho baca, zikaba ziriko ziranatanga imfashanyo. Imvura nyinshi cane yatumye ibikorwa vyo kurondera gisagara ca Darari gihurumbirwa cane n'ingenzi kiri mu misozi ya Himalaya cibasiye mihana yabo kuko inzuzi nini zo muri Uttarakhand zigiteje akaga ku rwego rwo hejuru. Leta muri Ghana ivuga ko abashikiranganje bo kwivuna abansi n'ibidukikije bapfiriye mu mpanuka y'indege ya gisirikare. Mbere yaho ingabo zari zavuze ko ubuhinga bwa radare n'iyo ndege bwahagaze mu karere k'amajepfo ya Ashanti. Umuyobozi mwinshi yavuze ko Edward Oman Bohama na Ibrahim Murtala Mohamed bari mu bantu 8 bari muri iyo ndege, harimo abategetsi bo hejuru mu gihugu n'abakozi bo mu ndege. Nta numwe yarokotse. Jacques urakoze. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yishimiye iteko rishya mu Rwanda rero kubona n'uburyo bwo kuringaniza imbyaro. Ejo bundi kuwa mbere abadepite batoye umushinga w'itegeko rigabanya imyaka yemewe yo kubona uburyo bwo kuboneza urubyaro ku bana batabanje kubiherwa uruhushya n'ababyeyi. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yavuze ko imyaka ntarengwa ya 18 yari iriho itatumye inda zitateganijwe zigabanuka kuri abo bana ngo ku buryo umwaka ushize zarengaga ibihumbi 20. Mu kanya kashize navuganye na Vestine Umulisa, umukuru w'ishyirahamwe Great Lakes Initiative for Human Rights and Development. Imyaka 18 dusaba yuko rero iryo tegeko ryavugururwa cyangwa se dusaba yuko abo bana bahabwa kuboneza urubyaro periderande. Ubwo impamvu wenda ya mbere twayisabye duhereye kuri research twigeze gukora, aho twari dufite ikibazo cy'abana b'abakobwa yari iriho icyo gihe, ariko 2018 baje kuvugurura itegeko. Bino code barayivuguruye, nayo dukora advocacy ku bijyanye n'itegeko ryabasabaga ko niba wifuza gukuramo muri munsi y'imyaka y'ubukure bisaba kujya mu rukiko gusaba yuko cyoda iyo court order
amasezerano nyafurika ahana uburenganzira bw'umugore ku ngingo yayo ya 14. Hanyuma hari abafite impungenge kubera ko umwana w'imyaka 15 yengagije ukuri umwana uri munsi y'imyaka 18 akora sex. Impamvu mvuga ko akora sex ni uko uyu munsi dufite raporo cyangwa se ubushakashatsi 18 batewe amada bijyanye na abortion, kandi bwaje bugaragaza nanone abo bana bari hohoterwa abana bakorerwa. Tuza gusanga wenda gufata family planning cyangwa se iki cyuko abo bana b'imyaka 15 mu gihe bari mu guhabwa iyo miti ababyeyi babo bakiri munsi y'imyaka 18. Ntabwo ari ingorane kuko igikorwa agiye gukora baragikora ari babiri gusa. Amboneza urubyaro nta mwana wabikora. Igikorwa gikorwa n'abantu babiri. Reka tugiye ababyeyi ibibakorera atega amatwi wa muhungu ugiye kumukoresha imibonano mpuzabitsina. Vestina Umulisa, umukuru w'ishyirahamwe GRID, twashatse no kumenya icyo abashyigikiye iyi ngingo babivugaho, maze mvugana na Depite Christine Mukabunani utaratoye iryo tegeko. Mbere ntabwo ari itegeko ryose, rero yari tegeko ririmo ingingo 110 ngira ngo harimo mbese ibintu byinshi, ntabwo rero byose ariko ngewe ntemeranya nabyo. Hari impamvu nyinshi. Hari umuntu w'imyaka 15 aba akiri umwana muto pe, ku buryo kwifatira icyemezo tagize rero guidance y'abakuru y'ababyeyi yaziba cyo twamumari kubera ingaruka buriya no ku bantu bakuru. Navuga rero ingaruka ziza ku bantu bakuru, umwana ukiri mu myaka 15 agatangira warangiritse byamuziramo n'ubugumba n'ibindi byose. Hanyuma ikindi, iyo uravye amategeko ntabwo umwana w'imyaka 15 yemerewe ariko ngaha iyo mubwiye ngo turaguha imiti kurinda gusama, ni ukuvuga ngo umwemereye none ugenda uyikore umura ntabwo uzasama, imiti leta irayikwemereye. Urumva aho ngaho ni ikibazo. None ikibazo cy'abana batwara inda bari munsi y'imyaka 18, icyo mwe musanga cyakemurwa gute? Icyo rwose turemera ko icyo kibazo kirahari pe, kuko nuko bahagiriye miti, kuko n'ubundi rega nta nubwo n'ubundi byari bibujije ko bayifata. Ubundi se ntibagenda bakayifata ko banga se n'ubundi bagasama. Muri farumasi iragurwa, yewe simpamya no kuri centre de santé ariko bajya kuyifata bakayibima. Abenshi ngewe nzi abana benshi rwose bari bafite udupira mu maboko iki, urumva kwa muganga n'ubundi babibahaga, ariko n'ubundi umubare warazamuka. Rero mbona igisubizo cyabaho ni uko sosiyete yakongera igafata inshingano yo kwigisha abana imyitwarire ikwiye, ariko n'ibihano bigakazwa ku bantu babasambanya bakabatera izono.
naho ubundi kubaha imiti ntabwo bizakemura ikibazo, ntibizabarinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka za sida n'izindi. Iriya ngingo yo kubaha imiti kandi narazisobanuye. abakobwa bata ishuri kubera guterwa izo nda. None se ko n'ubundi bazarita kubera yuko barwaye uzajya ushiduka wumve nk'umwana wawe bamukuyemo inda ari kwa muganga, wenda ni urugero. yanduye virusi itera sida tugiye kumuha imiti, reka da, mwumva tugiye kumuha amapirire kubera ibura basi abyemererwe kubihabwa, ariko umubyeyi abe abizi n'ingaruka zose zaba, umubyeyi abe yarwaza umwana we, yamwigisha se kurusha, yagira gute, ariko ikibazo ko ayo makuru nta birimo. Depite Christine Mukabunani, mu kanya twumvaga Vestine Umulisa, ariko nkosore gato ntabwo ari umuyobozi w'ishyirahamwe imiryango. Tugeze ku isaha ya saa haba ibyo bifungurwa, ariko bisigaye biboneka byoroshye mu masoko n'amaduka. Ibyo bifungurwa abava mu karere k'ibiyaga binini n'urugendo biba bimaze mu nzira. Ni inkuru ya Demokarasi ya Kongo. Muhadugurira benshi baje gusuma mu mpera z'indwi, abarundi n'abanyarwanda bari mu